aribwo mbabwiye ati nibwo urugamba ahubwo rutangiye, kuko topic ni izihe ngaruka z'ibihano byafatiwe Joseph Kabila kuri DRC. Harimo ingaruka zikomeye cyane 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 kuri njyewe nk'umusesenguzi byerekeranye n'urugamba, nibwo urugamba rugiye gutangira, Alors Tshisekedi le père ubwo umunsi Kabila bamwishe muri 2001 yakoze fete ikomeye cyane, donc uwo ni le père ntabwo ari le fils, Tshisekedi Etienne, kuko uwamwatse ubutegetsi kuko yumvaga ko ari wenyine wagomba gufata ubutegetsi nyuma ya Mobutu, kandi Mobutu ziko atatinze no gupfa, donc AFDL yafashe mu kwa 17 mai, Mobutu apfa mu kwa 9, nyuma y'amezi angahe urumva ko il était à deux bouts du doigt du pouvoir, uwo ni Etienne Tshisekedi. Kuba abakabila baraje rero bamukuye amata ku munwa, iyo niyo conflit, les causes profondes ya conflit hagati ya famille Kabila na famille Tshisekedi aho yahereye. Alors noneho Kabila za ari umulumbiste kandi Tshisekedi ariwe wicishije Lumumba. Buriya mu bantu bicishije Lumumba, Tshisekedi yabigizemo uruhari rukomeye cyane, kuko niyo wanditse urwandiko rwa transfer yita Tshisekedi, yita Lumumba ngo ni crapaud, amwohereza mu transfera iyo nyine bagiye kumurangiriza. Donc urumva ko hari umwe ari Lumumbiste, undi ari anti Lumumbiste. Alors Muzehe arapfuye, abamatora ya mbere ayahanganyemo Kabila yahanganyemo na Bemba 2006 byahabaye byo je vous épargne, ariko reka tuze mu bya 2011. Mu matora 2011 Kabila Joseph yahanganye na Etienne Tshisekedi mu matora. Selon uko amaraporo yagiye atambuka, bavuze ko Tshisekedi niwe watsinze amatora, ngo Kabila yayatsinzwe. Byatumye Tshisekedi le père ajya gukora prestation de serment iwe muri jardin. Nuko tutari yaba kuri Zoom mbamba muhereje video, ariko mwanayibona. Tshisekedi le père arigo yagiye kurahira gukora indahiro iwe muri jardin, yerekana ko yatsinze amatora. Ahita akora na declaration ikomeye cyane, aravuga ati ngo ndahamagara abakongomani mwese, yayivuze mu Lingala avuga no mu Gifaransa, unabengi bakongole nyoso bokanga Rwanda wana kanambe bozongisaye na Rwanda po etengande na zwaki bokonzi. Ngo abakongomani mwese ndabahamagaye ngo mufate uriya Kanambe, nta nubwo yamuvuga ko ari Joseph Kabila, amwita ngo ni Kanambe, ni izina bamuhimbye kwerekana nyine ko Rwanda, ngo mumuhambire, ngo mumucuri wabo mu Rwanda, ngo kuko ngongere nge watsinze amatora. Nyuma yabyo habaye manifestation abari Kinshasa 2011 murabyibuka, zabaye Matadi, ara kuri Karajaf, hari zabaye Kananga, Mbujimayi, Chikapa, haba repression. None abapolisi ba Kabila bishe abamambre ba IDPS benshi baje gukora manifestation muri ya crise post-electorale ya 2011. Conflit ubwibaye noneho y'amaraso, ku buryo IDPS ishinja Kabila kuba yarishe abamambre babo muri 2011, kandi ari wari batsinze iki amatora, ari bafashe ubutegetsi. Alors Bazizi Catholique umwe, nizere ko muri kunyumva. Yes, turi kumwe, ntago dushaka kuvugira mu kose 5 kuri 5. Yani bamunyumva mumbwire, kuko aya mateka c'est très important kugira ngo mwumve pourquoi abantu baserebye, yebwe n'aba ministre bari gukora amadanse ya lapin mu muhanda, nicyo bari bishimiye. Est-ce que réellement ni bihano nangwa arakantu kari kabarimo, hari match retour biyishuriye abandi bantu batari baza ya mateka batabonye, ariko nyina ngo muritangiye kumva pourquoi ya fete yabaye. Non, ikibazo ntabwo ari amasanction, ikibazo ni niba ngo voilà mwahise mubyumva. Alors 2011 Tshisekedi prêta serment, abako Joseph bamufunga bakamucyura mu Rwanda, IDPS itakaza abantu benshi muri zo marche bakoze. Alors aho ngaho niho abantu ba IDPS bari mu Burayi, notamment à Bruxelles, à Paris,
Genève, Berlin, Amsterdam bakreye ikintu bita Bana Congo. Iyo Bana Congo kwari kugira ngo umuntu wese wa Kabila uzajya ugera mu Buraya iyo bitaga ngo bamotakalizeye bamwambika ubusa. Nibo abamizisiye benshi babaye ba victime, abamizisiye bose baririmbye Kabila ba Werason, ba Jibe, ba Kofi baracitse kuva muri 2011 ntibongeye gukandagira i Buraya. Ira sale mwabonye Fally Ipupa yakoreyemo concert hariya nani Zenith. Donc ntabwo bongeye kugera i Buraya kuko Tshisekedi yahise kreya aba milice i Buraya hariya Matonge abazi Bruxelles na Le Château à Paris, ku buryo umuntu wese wahageraga yaba ministre, abaministre benshi ba Kabila barakubiswe, ba Kengo Wadondo babambitse ubusa, bantuza uriya ninde Sheikh Kitundu bamwambitse ubusa neza hara kuri porte ya nani porte ya ntuza ya nani Matonge XL Bruxelles bamwambika ubusa. Donc yabaye intambara ikomeye cyane nyuma yo matora 2011. Donc front hagati ya famille Tshisekedi na famille Kabila ariko barayi institutionnaliza bibi intambara noneho politique kandi ari yaba individu. Alors icyo gihe niho Tshisekedi le père yahise anoma Félix amugira commissaire aux affaires étrangères nyuma y'ayo matora, kuko yatowe nka député ariko ntabwo yagiye gusieja kuri parlement isera mu bujije avuga ati nubwo watsinze amatora ngewe bansindishije ariko nawe ntiwirwemo, ahita munoma kuba secrétaire général aux affaires étrangères wa IDPS. Alors 2016 Kabila yagombye gukora amatora ntiyakora, atangira gukora glissement, niho habaye za marche rero IDPS mobiliza Église catholique. Icyo gihe yari Mosengo aramobiliza, habaye za marche nyamara bikurikiranye ni IDPS yari biri inyuma kugira ngo ba contre Kabila ave ku butegetsi. Habaye za repression nyinshi harimo zizo ba Kanyama nababwiye ba Boshabe na ba Lumanu babaye sanctionné kubera iyo pression yabaye 2016-2017. IDPS ihanganyemo na Kabila kugira ngo atafata 3e mandat. Alors aba pression y'ababirigi n'abanyamerika biza gutuma muri ayo matora ya 2018 Kabila umuntu yari yashize imbere Shadari atsindwa, bituma noneho akora deal na Tshisekedi dans l'espoir ko aravuga ati abo ngubu ko bashaka ubutegetsi wenda we twakora deal tukabugabana, nubwo atatsinze amatora. Niyo deal Macron yise ngo za compromis à l'africaine, basinya amasezerano. Iyo masezerano hariho abaperezida b'ibihugu, hari perezida wa Kenya, hari perezida wa RCC wa ntuza wa Egypte, hari n'abambari ba Kabila notamment Kahimbi yarahari, Beya witwa Gonda. Voilà, basinya ko bagombye kugabana ubutegetsi muri parlement, bakagabana abaministre ariko bagiye bashiramo ama pourcentage. Iyo accord n'ubu ndacyari secret ariko il n'y a pas de secret sur cette terre. Les afuite zijya ziba sibye ko ntari butanga imibare byo bari bumvikanye ko bari bugabana ubutegetsi dans l'ensemble. Baza kubigeraho Tshisekedi ari president ariko parlement iyobowe na Jeanine Mabunda wari wa Kabila. Mu ba ministre habamo abaministre ba Kabila n'abaministre ba Tshisekedi. Ntabwo hashize iminsi Tshisekedi akora programme bise déboulonner. Irango iyo muntu wese urahaga yavuze ngo déboulonner uhita wumva affaire ya Faci. Déboulonnement ya mbere pa Kahimba baramunize kuko ni wari témoin wa mbere wa ya masezerano. Témoin wa kabiri pa François Beya baba mushize bamushiraho dossier wagiye gukora coup d'état, ubu yaracitse ari muri exil ngira ngo mu bihugu by'i Burayi. Witwa Kalev wari patron renseignement pa abagiye muri exil. Witwa Numbi na célèbre général pa kubita hasa bagiye muri exil. Witwa Yave Philemon, witwa Yave Jean-Claude n'abandi ba Mundosi pa Boloko. Donc aba généraux bose ba Kabila utarapfuye yagiye muri prison, utaragiye muri prison yagiye mu buhungiro. Nibwo yafashe Lukwebo
ahita ajya gukora concertation muri parlement, baba depite baraba Kabila bose barabagura, bahita bahinduka aba Tshisekedi, bango ahita hindura majorité parlementaire iva kubi ya Kabila itiba ya Tshisekedi, et c'est fini. Na gouvernement hita kora pa remaniement, muza premier ministre amukuraho ashyiraho premier ministre we, aba ministre bose arabahuha, et c'est fini. Kabila yiretrouva asigaye déprimé, nta baba na rimwe asigaranye ku mubiri. Ibibaye incide ikomeye, ibyatinze amukuraho les immunités kuko yari sénateur à vie, nyuma yuko akora alternance ndero butegetsi, atangira gukora perquisition mu maferme ye, yahereye ku ferme ya Kashamata ibakatanga, agenda Kinga Kati, afata Jeleme niyo yari residence ya Kabila, byose no kuri mausolée aho sashinguwe baravandaliza, na biro ya ntuza ya dada Jeannette, biho yari biro nyine ikuriye famille présidentielle, barabomola kila kitu, ngo famille iba menacée. Nibwo batangiye kujya mu buhungiro. D'abord ni Kabila wagiye, hanyuma na famille iramukurikira, amaze kugenda bahita bakora procès, condamné à mort. Urumva ko intambara yari ivuye muri institution ibaye noneho yaba individu corps à corps. Kugira ngo mwakurikiye video mama Olive bagiye kumutera Jeleme n'aba force du progrès, yagize amahirwe hateye ibyuma. Donc nibwo Kabila nawe ageze hanze yahise akora icyo bita discours de rupture, nyango twese twarayikurikiye, avuga ko batandukanye, agiye gukora lutte politique ariko non armée. Mu minsi mike nibwo twagiye kumubona i Goma, tumubona i Bukavu, hanyuma tuza kumubona Nairobi ari gucreer icyo bita Sauve le Congo. Nyuma yo gucreer Sauve le Congo, twamubonye muri za manifestation zitandukanye, Eswatini, muri République Sud-Africaine, Namibie na Zimbabwe no mu bindi bihugu. Voilà. Alors, entre-temps, Tshisekedi yari gusinya amasezerano n'u Rwanda i Washington, ari gusinya na M23 iyo bita imbanziriza mushinga a Doha. Hanyuma haza kuba na biganiro byabereye Swiss. Nyuma y'ibyo biganiro nibwo twumvise ko Kabila yabonye ibihano, no kumara kubona ibihano haba manifestation twese twakurikiye ejo, abakinwa abaluba bishimye bashimira Trump kubera yabahaniye Kabila. Ngira ngo muri kumva mwise mwumva ibyishimo bari bafite kuri Kabila. Donc ibihano byo birasanzwe, ariko ibyishimo ngira ngo mwise mwumva moteur yabyo ayiturutse muri conflit mbabwiye yari hagati ya famille Kabila na famille Tshisekedi. Donc abari bya politique gusa, harimo na conflit familial iririye ku butegetsi, iririye na idéologie zitandukanye. Voilà. Alors ikibazo rero, ibi bihano byafatiwe Kabila bifite zihe ngaruka? Ingaruka ya mbere, urumva ko bari mu ntambara y'urudaca, niyagaca n'inkoko. Pour dire Kabila agomba degré ou de force gukora nawe réplique. Ariko rero Kabila aho batandukaniye n'ahantu henshi. Ku butegetsi bwa Kabila koko nawe yabonye amafaranga menshi, kuko n'ubu nawe abarirwa mu ba multimilliardaire ku isi. Ariko amafaranga ya Kabila yasirikiraga no muri population no mu bayobozi bandi, kuko aba bose bayobozi babwiye, surtout mu ba general, ha mu general n'uyu wavuga ko atabonye amafaranga Kabila muhaye. Abandi abaguriye amazu, abandi agira bate. Différemment na Tshisekedi, we abagenero bose bo bari kurira, n'abafite akazi bararira. Aho na ntuza na gouverneur, ngira ngo mwakurikiye de déclaration gouverneur wa Ituri, gouverneur militaire, avuga ko nta financement bafite, nabo bari kuviva ku mutwe w'abaturage. Donc différence yabo yombi niyo ngiyo. Umwe yakoresheje ubutegetsi bwe, akoresha n'amafaranga ye kugira ngo entretenir
base ye, undi ari kuyakoresha kwiyantrete nawe na famille prive. Niyo tandukaniro rya mbere. Tandukaniro rya kabiri, umwe aratuje, Kabila ashobora kukubwira ikintu akabwira ati kujya hapa na kuhitaji, akazaza kwakira nyuma y'amezi 6 ariko ntibagirwa. Ibyo ndi kubivuga en connaissance de cause, kubanzi bazi impamvu mbivuze. Donc hari impamvu ntabwo ndi kubabwira ibipindi byo kuri X, ndi kubabwira hari impamvu je connais la personne. Ikintu yakubwiye ntashobora kukibagirwa na gato. Niba arakuvuga ngo umunzanire ikaramu, hanyuma ukandika message ati no ya karamu nayizanye, ntagusubize, weho bana ya karamu, même après 8 mois azayikubaza. Abantu bamuzi bari hafi ye bamwita Monsieur Subiri. Donc muhe mission, umubwira ko iki, ntumushyireho pression. Différemment, il y a stratégie za Tshisekedi où ni populisme, abantu bamenye ko yakoze iki, ba Amerike bazoya projet ya 500 milliards, buri mu gradué licencié azajya hembwa $3000, nani gradué 2000. Donc c'est ça, voilà. Aho niho batandukaniye, umwe avuga ibye undi ntabwo abivuga. Ariko ndi gutinyira cyane ingaruka z'ibi bihano. Peut-être ça j'analyse comme ni point de vue yanjye, ibi bihano muri histoire mbabwiye y'intambara bagiranye kuva base bo bonyine, intambara ijya mu bana, none ibaye y'igihugu, bo y'ibihugu byo, parce que il accuse que ngo ni pro M23, ubu turi kwita Congo oriental, wakaba ari muri Congo occidental, ubu ibaye conflit entre deux états, état ya AFC M23 na état ya Kinshasa, ariko bivuye ku ba individu. Kabila il n'agit pas muri précipitation, agenda buhoro buhoro, oyo Kofi ayembabi lukuta eyakana ascenseur, abi vérité eye na escalier pe ekomi Africa nebo ya metioke. Donc ngo kubesha biyabiza na ascenseur byihuta, ngo ari kukuri kukaca ku ma escalier nuko kwatinda kukaza. Je niko ndi kubona ingaruka aho zishobora kuza. Oui, ingaruka abantu bishimye, voilà, Kabila isolé, ariko réplique ye ndi kwitinya bikomeye cyane. Uruhe rwego Kanselane Etienne kugeza isaha imyaka 7 Tshisekedi amaze ku butegetsi, nta mu general n'umwe yari yagira aba general bose afite. Ubu ngubu baracyari abakabiri, yaba kuri Republican Guard, yaba kuri unité ya IRL, ma brigade d'intervention rapide, yaba kuri zone de défense, yaba mu secteur opérationnel, yaba mu régiment, bose n'abantu Kabila yasize. Iyi myaka 7 Tshisekedi a réussi seulement yo guforma, nibura niba ari formation yakoze ntabwo ize na 2% iremye ubu FRDC nangwa Republican Guard. Ça c'est de dede inzego zose z'umutekano, yaba DG, yaba ANR, yaba police, yaba armée, yaba demiape département zose ukoze, yaba de frontières, renseignement militaire, service secret, abazirimo bose n'abantu Kabila yasizeho nta numwe Tshisekedi rero. Donc urumva utawumva iyo menace urwego sécuritaire iracyahari et ça pèse beaucoup. Icya gatatu, ubutegetsi n'amafaranga n'ingabo no kugira ubuvugizi. Urebye imbaraga ubu Kabila afite muri SADC, ngira ngo mwaramubonye kuri anniversaire y'umwami wa Swatini, akavugana na Bazuma, akavugana na president Afrique du Sud Ramaphosa, baraba president ba Namibia. Donc SADC yose yaba kuva Tanzania, bira bihugu byose baracyamuhereza ya respect pour dire muri diplomatie agissante au niveau ya SADC. Navuga ko Kabila afite 60%, Tshisekedi akaba afite 40%, parce que umubano yari afite na Angola uboragabanutse, parce que yaridikilije Angola mu byerekeranye n'amasezerano Angola yari irimo. Wa Lorenzo yabivuyemo atishimye. Munangagwa wa Zimbabwe n'ubu ntibari bavuga rumwe. President wa Zambia n'ubu no. Namibia ho n'en parle pas. Ko Namibia
niyo résidence normalement ya Kabila, iwe irazwi ni yaba, c'est chez lui, c'est à la maison. Afrique du Sud, même chose, kuvaho SADC, zira force za SADC zatsindiwe i Goma, ibyo rero abasezerano bitabaye, habaye froidement ikomeye cyane hagati ya Congo na Afrique du Sud, pour dire Kabila afite un mot beaucoup à dire muri SADC kurusha. Tujye muri East Africa Community. East Africa Community, President Paul Kagame wenyine aravuze ati ngewe niba aratambutse agaca hano ntabwo nari kubuza umuntu ugiye gukemura ibibazo by'abakongomani, pour dire. Donc le chairman wa East Africa Community ni positive 100%. Tanzania ni kwa Kabila. Donc kwandi ibintu bye byinshi cyane, manza n'inkweto ze hari yambaye ariyo zirara wakarara handi, c'est chez lui. I Kenya niwe, i Bugande niwe, pour dire urebye muri diplomatie récente muri East Africa Community navuga ko Kabila ari kuri 90%, Tshisekedi akaba afite 10%. Aho tugiye muri analyse globale ya diplomatie entre abo bagabo bombi ko turi kuvuga ku ngaruka z'ibi bihano. Qu'est-ce qui va se passer après? Aho muri dimension diplomatique urumva afite avancé muri East Africa Community, afite avancé kuri SADC. Tugiye muri CAC. CAC ni bira bihugu donc za Gabon, Centrafrica, Chad niki, kugeza n'iyi saha relation za Kabila na Sassou ni 100% kurusha Tshisekedi. Nubwo ejo bundi ajya muri prestation de sema bakomya amashyi n'abakongomani baba Brazzaville, ntabwo ari aba Brazzaville, ariko ntabwo ari oxygene ubivuze n'ubiri codinza bigire in bracket. Hala, Centrafrica ni kwa Kabila, surtout que Centrafrica ubu cyane barirwa muri East Africa Community. Muzi ko umutekano wa Centrafrica urindwa na contingent z'ibihugu bya East Africa, entre guillemets sans trop parler. Donc mumva ko muri géopolitique de la région Kabila afite supériorité, nubwo atari ku butegetsi, yitwa ngo no murebele selo Kinshasa, ariko ibyo bihugu byose bimubona. Tugiye muri international, Belgique yisa, ça je pèse mes mots que Tshisekedi afite amanota make en Belgique ke Kabila yisa. Umbaze bimeze bite, ariko n'umwuka ubikubwiye, oxygène, umwuka. Donc à Paris, même aux États-Unis, nubwo batanze biriya bihano, amakuru dufite crédit Kabila bafite chez les Américains na crédit ya Tshisekedi ntabwo ari kuzimwe. Murabibona mu minsi igiye kuza, ubwo ni nk'ubuhanuzi, kuko iri akoro bagiranye yo kugira ngo abanyamerika bafata amabuye y'agaciro, bakaba yari yanarabasabye ko bazazana force zabo kugira ngo zize gusekeriza amaintere yabo, kugeza n'ubu byarananiranye. Nta kintu abanyamerika bari babona na gito kivuye kwa Tshisekedi en terme d'ama-investissement. Icyari kubaha ni amafaranga, ibyo si na oxygène bivuze. Mujye muri press ya Amerika, bari muri Amerika, muri New York Times kubyandika ko bari ku akiza famille ya Trump kubimaze kwakira miliyari imwe ne miliyoni 100 z'amadolari bakeka ko avuye kuri famille ya Tshisekedi. Ibyo biri muri press, même la presse française la semaine passée babivuzeho. Hari n'amaraporo menshi agiye gusohoka iki cyumweru berekana ko famille ya Trump iri muri corruption en RDC bamaze kwakira. Hakaba ari n'amafaranga ngo bateganya kwakira hafi miliyari yindi iri gusaba kugira ngo bafate ibyemezo byo gufata Kabila. Kujya Amerika ngira ngo ntabwo ishobora kubikora parce que je pense que batazamanuka muri yo bases, ariko iyo projet irahari. Tshisekedi ashaka gushira $1 milliard en jeu kugira ngo ngira ngo Kabuya yanabivuze muri ya discours ye, kuko bashaka ko Amerika inamufata. Ariko amakuru dufite ko Amerika idashaka kuzagera kuri iyo niveau parce que yabasabye abasirikari, Amerika yaranze, kuko muri liste nabahaye abantu bari sanctionnés harimo des officiers militaires congolais bari sanctionnés par le trésor américain, alors que ntabwo ashobora gukorana n'igisirikare gifite sanctions iwabo. Iyo ni mu mategeko y'igisirikare cya Amerika. Donc si la RDC irindiye ko hari ingabo zizaza z'abanyamerika ngo gusekiriza intereza, ibishoboka. Ikindi, contrat chinois Kinshasa yagiranye na Pekin, ira contrat sino-congolais
kugeza n'ubu Kongo yabuze ukuntu iyigobotoramo. Amerika izi ko iyo kontra ikihari, ntabwo bashobora kuza ngo bagiye guhangana bose hariya muri Katanga, alors que Tenke Fungurume iri kontra ubu ngubu n'Abashinwa, ari amasosiyete yose ari gucukura lithium muri Tanganyika hariya za Mitwaba, ukagenda muri ntuza Manono, za Ankoro, n'Abashinwa bahari. Ntabwo Abanyamerika bazaza gupanga kampani yabo ngo bamwe bashyira Ankoro kandi iyo Abashinwa iri Manono, ibyo ngibyo ntibishoboka. Donc hari risk ikomeye cyane kuba iyi joie yo kwa ngo Kabila abonye des sanctions iba une courte joie, parce que ibyo Tshisekedi yemerera Abanyamerika bakeneye muri Congo ntabwo reba bikoza b'intoki kandi biracyari kure, parce que l'accord est très fragile ku buryo Tshisekedi bimugoye kuyishyira en application aussi longtemps que agifitanye des accords secrets na officiel n'Abashinwa, kandi Abanyamerika badashobora gusangira mu isaha nimwe n'Abashinwa kuko bashaka ko bava hari. Ingaruka ro ku rugamba nizihe? Igaruka ku rugamba, Kabila ntabwo nabagomba kuryama kuko azi ko none ubu yabaye front ouvert, bari gushaka ngo bamufate. Ubwo nawe agiye gukozamo ake. Kugakozamo niki? C'est menacer les intérêts ya Kinshasa. Intérêt ya mbere kuba menacer ni Uvira. Uvira igomba kongera gufatwa. Iyo nyine muri plan ya riposte, kuko Uvira ifite intérêt ikomeye cyane sur Kinshasa, parce que niyo couverture yaba allié aribo i Burundi. Ngo Uvira Kinshasa ni hypothèse une fois pour toutes izabitakaje allié u Burundi, kandi yamaze guperda u Burundi, urugamba ruzaba rumunaniye kuri front ya est. Menace ya kabiri ni menace yo guprogressa vers Walikale. Donc Kabila ashobora gukoresha imbaraga zose muri AFC M23 kuko bayimwitiriye, agomba kuyambara byanze bikunze, kumenasa intérêt za Kinshasa za Alpha Mine. Bon, ibyo zo levier ebyiri nazikoresha. Harimo risque kuba Amerika ishobora gusubira inyuma kuri position yayo, ahubwo igahinduka Tshisekedi, kuko Tshisekedi nta n'ikintu bari babona. Ayo mafaranga babonye na amafaranga ari individuel. Ni Burusi wayakiriye n'umukwe wa Trump, kuko ni bari muri yo deal yo kwa ngo no turakuvugira, voilà on va sanctionner le Rwanda, turakora utya utuntu nk'utwo ngutwo kuduhenda abana. We agatanga amafaranga mesir terebo bagakora ibyo bidafite impact ikomeye cyane ku buryo yavuga ngo bimusubije territoire ya M23. Ira territoire yo, je pèse mes mots, ahantu AFC M23 hari, ntabwo Amerika ishobora kuzava ngo bahave na gatoya, pour des raisons zimwe ntari bwo evoka ahangaha z'umutekano. Ariko umuntu wese wakoze propaganda avuga ngo AFC M23 munaisha, c'est faux et archi faux. Uru rugamba ruri mu isi ya karindwi yo bita 7e ciel. Umuntu wese ushobora kubuza plan ihari yo kugira ngo habe pacification ya est, uwo muntu akaboko ke kacikira mu mashini. Kandi pacification ya est nta yindi nzira igomba gucamo ni AFC M23. Ushaka uburangaho nyumva nyende kuvuga ntabwo ndivuga nk'umunyepolitike, ndi kuvuga nk'umu expert de la région, umuntu ufite amakuru, umuntu analiza urebe byejo bizaza mu byerekeye na défense na sécurité na géopolitique. Donc la RDC kugira ngo ihinduke Congo y'amahanga ishaka, ça doit passer impérativement muri AFC M23. Niyo nzira nta yindi. Habe za sanction, habe biki n'ibiki, ainsi de suite. Donc ingaruka raziska, hari ingaruka ya mbere ke Tshisekedi agiye guperda diplomatiquement muri EAC no muri East Africa no muri ntuza muri SADC no muri CEAC, ni cya mbere. Icya kabiri, guperda ama levier d'influence bagiye kumwaka, notamment Uvira na Alpha Mine Walikale giye guma gufatwa. Hari na possibilité yuko na Butembo na Beni zagenda, kuko izo menace Kabila ngubu azifitiye ubushobozi. Ça je persiste, je signe ko afite ubushobozi bwo kubyinjiramo, kandi agafite des leviers diplomatiques zizatuma hatazongera kuba ngo Uvira musubira inyuma, Walikale musubira inyuma, nangwa Butembo musubira inyuma. Izo leviers nziko yisa azifite,
kuko kiriya kintu Tshisekedi yakoze muri populisme kwerekana ko ahanganye na individu kugira ngo ahangane n'ibibazo bya Congo, abaperezida benshi bakinenze, yaba muri SADC, yaba muri East Africa Community, yaba no mu mahanga biriya bihugu mbabwiye, Ububiligi, Ubufaransa, hirya no hino, bavuga ati no, bari kuri table de négociation. Okay, bakavuga bati niba amuziza ko ariwe patron wa FCM23, akaba ari kuganira na FCM23, yaba Qatar yaba okay, wamujijije iki kandi ari kuvugana n'abantu be, niba ariwe patron wabo vugane nawe. Icyo ngicyo ugasanga kimukubise hasi sur le plan diplomatique, ariyo hari ibihugu byinshi bigiye gufata position contre Kinshasa kuri iyi position afashe ya Kabila, bumva ko nyine adashaka amahoro, kuko we icyo ashaka ko haba trouble, hanyuma akabona ukuntu ahindura constitution kugira ngo yikubite manda illimité. Ashaka kugira ngo 2028 hazaba amatora, he kuba amatora y'abaturage, abaturage ngo bazatora abadepite, hanyuma we abadepite bari bo bazamutora bamugire Mobutu manda ya Mukakoswa. Ngizo ingaruka ziri ku bihano Tshisekedi yasabiye ko yarabiguze. Amakuru turayafite, la donné l'argent plus de 1,4 milliards, amafaranga yamaze kwakirwa, ibinyamakuru birafite mu bishake birahari, ya des informations no kuri TV5 ngira ngo iyo nkuru yaciyeho muyakurikirane. Alors ibyo bihano byaguzwe rero bifite ingaruka kuri diplomasi ya Tshisekedi, bifite ingaruka yo gutakaza igihe agiye gutakaza des espaces zazimubereye de levier de protection, hakaba hari na risque yo kuba playe yo guhindura constitution idashobora kongera kuba, kuko ububasha yarabifitemo mbere no nyuma yo guha Kabila ibihano byagabanutse. Ngibyo muri make kuri analyse y'ibi bihano na situation uko nimeze n'urugamba ukuntu rugiye kuba. Donc nimutangare ko uvira mu minsi mike igiye kuvamo, Walikari gafatwa, Butembo na Beni gafatwa, byashoboka Kisangani kuzamuka, hakanuka na Katanga, hanyuma Tshisekedi agaperda aho yakuraga amafaranga n'imbaraga ze, soit kamuviramo gucaho nangwa akaba neutralize, kuko ntizera ko uko amaze gukina abanyamerika muri iyi kontra akomeje kubana n'abashinwa bazakomeza kumufasha muri ya populisme. Murakoze, niba hari ibibazo nka bingahe twabyakira kandi turabakunda cyane, nankomeza kubasuhuza ko ari kumwe na Oxygene. Merci beaucoup.